dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. U ovom klipu imamo novo veliko obnavljanje serijala Škola, u ovom slučaju je Geografija, ovo je veliko obnavljanje 3, odnosno veliko obnavljanje Severne Amerike. Dakle, možemo da počnemo. Na što se misli kada kažemo Amerika? Misli se na Severnu i Južnu Ameriku. Koji je deo Severne Amerike i zašto se zove Angloamerika? Severna Amerika je deo severno od Panamske prevlake, a naziva se Angloamerika zato što su prevlast severno od reke Rio Grande imali Angloamerikanci. Koji je deo Južne Amerike i zašto se zove Latinska Amerika? To je južni deo od Panamske prevlake, a zove se Latinska Amerika zbog prevlasti Španaca i Portugalaca, odnosno jezika kojim su oni pričali. Koja je Severna Amerika kontinent po veličini? Treći kontinent. Koji su najveći zalivi, poluostrva i ostrva? Najveći zalivi su Meksički, Hudsonov i Kalifornijski. Najveća poluostrva su Labrador, Yucatan, Kalifornija i Florida. Najveća ostrva su Grenland, Newfoundland i Baffinovo ostrvo, koje pripada kanadskom arktičkom arhipelagu. Koje tipove klime imamo na ovom kontinentu? Imamo sve vrste klime. Kakva je rečna mreža Severne Amerike? Bogata, dobro, ali neravnomerno razvijena. Koja je najveća reka Severne Amerike? To je Mississippi sa pritokom Missouri. Kakve reke se još ulivaju u Atlantik? Reke kratkog toka. Koliko je dugačak Colorado Canyon? Dugačak je 450 km i dubok preko 1800 metara. U okviru čega je zaštićen u okviru istoimenog nacionalnog parka. Koji su starosedeoci ovog kontinenta? To su Indijanci i Nunti, odnosno Eskimi. Koji su službeni jezici u SAD i Kanadi? U SAD je engleski, u Kanadi ravnopravno engleski i francuski. Kakva je privreda Severne Amerike? Veoma razvijena. Da li je Severna Amerika najveća i najproduktivnija proizvodna regija na svetu? Jeste. Od čega se sastoji SAD? Od 50 federalnih jedinica, odnosno saveznih država. Koja je prosječna starost u SAD? To je 36,5 godina. Po čemu je SAD jedna od najbogatijih zemalja? Po rudama i energetskim sirovinama. Koje su najznačajnije grane industrije SAD-a? To su metalurgija, mašinska i hemijska industrija. Koja je država na zapadu SAD-a počela naglo da se razvija? Kalifornija. Po čemu je SAD najrazvijenija država sveta? Po poljoprivredi. Po čemu je SAD vodeća u proizvodnji? U proizvodnji kukuruza. Koja je Kanada po površini? Druga u svetu. Koliko vremenski treba putovati vozom s kraja na kraj Kanade? Oko 4 dana i noći. I čime je bogata Kanada? Rudama, pretežno dijamantima. Eto, to bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.